khona umfana la sengiphetha inkosi yakamboto engisafuna athi sukuma phakame bese ngicazela ukuthi unyazi lamenzelani lo mfana ufike kumina lapha endaba zimnandi hamba nezinye iboshwa befakela ama overall orange edoza uDilika Jele ngase ngithi mina kuyena lo mfana ngoba ngiyamazi awubuye la sebeyibikile awubuye la sesixoxa naye bathi baba manje awungeke baba angiboni ukuthi ngiyophuma ngidonsa uDilika Jele neminyaka ewu32 ngaphezulu manje ngithi mina kuyena umthetho wakho kodwa uyafuna ukuphuma wena wabindeka mangisho nto acathi ngiyadala ngithi mina ngiyathanda kodwa ukuphuma mabe ngase bayehlise leminyaka ibe u10 unganjani wangangiphendula ubindekile ngathi mina maye u80 wabindeka futhi asengithi kuyena hayi cha uzophuma kodwa-ke awuthi mawuphuma uqale kumina mawusuphumile namhlanje lo mfana ukhona la uthini lo mfana uthi cha baba ngithe angenze iqiniso wangithembisa ukuthi ngizophuma mangiphuma ngiqale kuwena sengifikile ufike la eKenani ngiyacela ke emva ngeke umdlula umnike umpopho lo mfana akachaze ukuthi kuhamba kanjani ngiyazileza makhosi samabandla befundisa omama bangapha abakhokheli inhlayisuthi yonke indeba abayepheza unyazi usakhuluma nje ikhuluma ngami yajabula uNkulunkulu mayilethe semvula ngoba eminyakeni u18 imvula ngingayazi ukuthi khona into ukuthiwa uba manzi umanziswa imvula ayimvula ikhona ezozwakala phela asondeza umbhobho kuyena Nkosi yamakhosi ngingumntwana isizulu kuyasinikisa nesixhosa kancane ngumntwana wakamboto eintabeni baseHarding ngingumntwana futhi ngizalwa uNdlunkulu uMbotho ongumkhokheli eHarding umfundisi ongiphethe baba umkani ubaba uMbewani ubaba uMjoli ke uhambe ngisejele bengisesifonteni ejele ngihanjelwa ubaba uNdlovu umvangeli waseMaritzburg enhlanhleni belekelelana nobaba uMshumayeli uSongwana Manazaretha mina ngacelwa kuleli bandla uma wami wayishonelwa izingane ezingu8 mina ngicelwe eMbeko enkosini yamaqadi ngo77 Manazaretha ubaba enoma bathi enganini ka8 uthi umana bajikijela umhlabathi wathi ngiyacela uNkulunkulu naseyidalweni zakamboto ukuthi okhalweni lami kungaphinde kuhlala umntwana uthi ubaba umana ngesikhathi ewujikijela ngale noma futhi naye uyawujikijela ngala Manazaretha wabuya sokuhlela ubaba inyanga yezulu wabuya Manazaretha abayembeka inkosi kuthiwa yayembeka mabefika enkosini eMbeko ubaba inkosi endala yasembeka mabefika khona ahamba umkhonzo ethi nangu undaba ezithi uMbotho uNkosi babuze kuwesho baba inyanga yezulu thuba inyanga yezulu waphuma ngizothi qapha
esengena kwasejele ngoba fanele ningazi ukuthi ngiqhamukephi mina ngikhanywe kuleli bandla mina la ekhaya ngakhalwa leli bandla ngiphila nje emhlabeni Manazaretha uthi ubaba sase siyaphuma isilwane sasezulwini uthi umana nobaba bababuza umbuzo inyanga wathi nathini emntwaneni ka8 uthi baba sathi thina okhaleni wethu ungabe kuphinde kube khona umntwana uthi ubaba inyanga yezulu yayihlanganisile izandla uthi yayisithi sengiyalivula ukhalo namhlanje umntwana uzomthola umfana ongasakufa uthi kodwa wayesethi Ndlunkulu ngiyahamba ngiyakaZulu kodwa ngothi mangiyevula amasango uthi ngoba sengibuya nengilosi okuyona yona eyobe seyiphethe umntwana wakho hamba usho inyanga yezulu ishokuma ngoba ngikhona nje Manazaretha ngiboshiwe ngenza icala mina ngabulala ahamba ngoba inkunzi abafowethu engamaNazaretha size singangeni enhlanganweni yobubi size sibalalela abazali bethu bebethi hayi lo ndlela ungayihambi ihlukene kabili nokufa nokuphila mina abazali baba bengitshena kodwa ngithi hayi ayikho into enishoyo Manazaretha kwenzeka isimanga kwakunyaka 2000 sahamba sobamba inkunzi endaweni yasezingolweni masifika khona engolweni kwaku 2000 masibamba inkunzi avela afa umlungu ibhunu leplaza sifunwe sitholwe masitholwa siboshwe mina ngaboshwe lekhaya ngangisanda ukusina nonkosikazi enenyanga ezimbili nje ekhaya Manazaretha base lihambe icala lemajajini ngoba mawuyiNazaretha wona ifika ichume nawe indaba noma ungalifaka ifoto lika Shembe amajaji ngathi azonda kona lokho ufakile ifoto lika Shembe ngathi ngifika mina ngabe ngishifta ngangu accuse number 5 wathiwa wena ufaka ifoto lika Shembe accuse number 1 wathi ummeli wami yakhuluma wathi hayi lona wathi no yini la ifakile accuse number 1 nami ngithi phela ngibuyela ekhaya ngoba sengumdlwembe ngiphuza utshwala ngiyayazi indaba yesabatha Manazaretha bahamba icala la emajajini malifika emajajini icala laqulwa ithela maseliqedwe ijaji emajajini amakhulu ePortshepstone ladlule high court eRamsgate malifike eRamsgate lafika icala lathi ijaji sengikhipha isigwebo laqala kimi Manazaretha uma ekhaya uhleli lathi wena ngikugwebela ukuthi uyiNazaretha lathi wena into lathi lalela ke ungizwe kahle khona ngoba uphinde ufake lesipeleti watlalela imeda life sentence lama la ngibuka lathi lalela angaqedi ngapha lathi lalela lathi yabona manje ku-judgment lathi ngiyacelela uhulumeni uma kungenzeka uhulumeni waleli lizwe ashintshe lo hulumeni waleli lizwe uthi intambi yabuya uthi wena wokuqala wena engifuna uyonqunywa ngizobhala phansi lokho ngikusayini ubaba ngimkhombisile ijudgment eyakhulunywa ijaji amazwi ejaji lathi robali ngizokushaya ngo20 years lathi right lathi umzimba usowushisa Manazaretha ushisa ubani lathi lalela ke ukuzama ukubulala ngizokushaya ngo10 years bathi hayi angaqedi ngapha ifuna kuphinde usifake lesipeleti thina uShembe siyamhlonipha nina nimhloniphi labuya ijaji lathi yabona ukutholakala nesibhamu esingekho emthethweni wathi ngizokugweba
wathi ngizokugweba u2 years. Lathi ukulwa namaphoyisa wathi ngizokushaya nje ngo7 years ozohamba in the concurrent ngaphansi kwale igwebe kodwa igwebe wona ngifuna usidonsa ejele ngifuna uyodonsa wena ulife no 32 years hlika Manazaretha kwaphela osezwanini shiya ingane yomuntu ifakile inansuku ehlaza ishilo uma ngingedwe ekhaya ubaba uhambile emhlabeni Manazaretha ahamba ngayejele athi mangifika ejele ngasifica insizwa ziyadonsa ezizasinde intambeni zathi umntwana enkosi kaqale ngabangabaza athi abantu ngizothini mina Manazaretha ade ngigunda mina ikhanda shaya imunculo nje enhle futhi makuthiwa kwemicimbini nginesho nje livele ngibuze kuthiwa singakwenzela yena amakhekhe wena vele ngithi hayi ayikho inkinga angifakeleni ukudla okushisayo Manazaretha kwenzeka isimanga sase ngiyahlala ejele ngiaphile imali zinqwambe athi uJimmy House ummeli wangitshela iqiniso wathi lalela wathi wena akho aphile yokusisa akho lutho wena yokusisa wena kusayiniwe ku judgment kuthiwa wena uzofela ejele Manazaretha kwenzeka isimanga unyazi Manazaretha uNkulunkulu yaphinda futhi unyazi uNkulunkulu wethu thina abantu abamnyama Manazaretha salwazihlele ekhaya sesanginikelela no 23 senginebhuku la 23 salwazi ngoba sazi ukuthi kuze ngabi nenkinga mase ngilethiwa amaphoyisa sengifile ejele baba umkani bangabi nenkinga nobaba umbewani bangcwabe nje kahle Manazaretha no 23 kunikelelwe mina ngisejele ngoba kwazi ukuthi ngofika ekhaya sengito seyithwelwe ngebhokisi awusaya salwa safunwe sesisuka ejele esifonteni lapho baba uNdlovu hambe la khona ngonyaka ophele kwaku March 10 ngikhumbula ubaba isimukele uNkosi wakaMdluli uyena owayephethe inkonzo wayefakazi shumayela ngezwe la kubo washa umbhobho isimukele unyazi lezulu emukela izoni esibulele kwakungo life sentence about 20 laba nani babona indaba ezimnandi all life sentence about 20 baba uMdluli wahlala phansi inkosi yakaMdluli Manazaretha kwenzeka isimanga sengifikile esihlanu sobukhosi ngiyaya nje Manazaretha ngithi kodwa ave kuhlungu ngoba ngiyaya lento yami ngiyayazi yami ukuthi vele nje into eyophelele ejele wathi ngiyafika kunyazi lezulu lutho unyazi lezulu kumina ngaqale ngasivuma isono sami ngoba kuhle uma ikhola uvume ungathi uyovuma ngale kwethuna ngoba mhlambe ngeke kusekubonakala ngathi inyazi lezulu mina ngabulala mina laligoqela izandla into sezulwini yangibuka yathi wawubulalela ngathi baba sahamba nabangani nje ngachaza athula into sezulwini yathi ufuna uNkulunkulu akwenzeleni ngathi mina baba mangasuka inkosi yamakhosi u life sentence nje phela kusala iminyaka lathi unyazi cha kanti lathi cha unyazi lathi unyazi egcine nathi kumina lathi lalela wena uma ngasala u10 years kabindeka 10 years mina no 10 years angeke ubaba ngabe uyayizwa kahle lento ngabindeka futhi waphinda ubaba wathi mangasala u8 years ngathi ayibubaba uthi ngaphinde futhi ngangingisa ngabindeka ngathi ubaba kodwa uzwile kahle ukuthi mina ngidonsana life sentence
lathi unyazi lwezulu maseliqedile lathi kumina inkosi kubusise uzophuma ejele. Lathi lathi uzophuma ejele. Ahlele njengoba sengilapha lathi unyazi lwezulu mawuphuma ejele uzuzuze lapha kumina. Hayi maNazaretha nyazi lwezulu ke sizwe ukuthi uShadraka noMeshaki noAbednego baphonswe esithandweni somlilo sifunda amaBhayibheli. maNazaretha hayi leyo into engekho leyo nangu uNkulunkulu phambili kwethu. maNazaretha kwenze isimanga ngabuyela ejele ngokujwayela mina ejele bengiyisigqila bengishayela ogandaganda basejele mina. Ngilima ngiyenza ngiphela ngenza imisebenzi asejele nje kuthiwa inikezeni lo ngoba vele ingane yala ekhaya le. Kodwa ngigadiwe ngendlela engeke uzuyibone noma ngathi ngiyanyakaza ngaba ngidlala ngesikhathi. Lima amaplazi nje ejele nje mina ogibhuza umhlabathi wejele. Ugandaganda sengumuntu wakho noma kufika ugandaganda i4x4 yentsho sokuthiwa hayi nikezeni yena lo. Wena uzolima la ekhaya. Unyazi uNkulunkulu. Ongakaliboni ngiyamdabuke. Angimazi uluphinda ambone. maNazaretha kwenzela isimanga ngathi ngilele ebusuku kwakungumhla ka21 kuSeptember ejele. Mangilele kumhla ka21 September bese kufika isibonakaliso. Masifika isibonakaliso bayazi abangalanga kithi eHarding. Kunomfulo okuthiwa ithungwa. Khama ngasesitolo ehluku. Ngizowela umfula. Nginyuka intabende. Mangithi ngiyinyuka intaba sengithi qingo ekhaya khulu lapho kunomzi isigodlo sikamkhulu wami. Nangu amakhehla amabili afakile amajazi ayitshala khwayi. Ezeze namakhehla ezeze lele ningala ngiyalazi lele ningala angilazi. Athi lamakhehla lama ifika kumina bese lilula isandla lele elinye malisilula isandla lele elinye lithi yamthetheleli. Ngithi mina uyamkhulu kunjani esibonakalisweni. Ngithi athi ngiyaphila abuza athi lo hamba naye ubani buza mina. Athi lona ngumkhulu lo ozala ubaba wakho angimazi umkhulu mina. Inhliziyo yami sangathi iyajabula uma ngibona umkhulu ngoba phela umkhulu wayeyinkosi wayezala ubaba ikhehle kulexoxwa ngayo uma kuthi umkhulu wayenje. maNazaretha emva kwaloko bese kukhuluma umkhulu ozala ubaba ngoba ngangiboshona amacala ayobaba bami abawenza emhlabeni. Abesethi umkhulu uphuthuma nalunyazi likulindile ngakacebisa. Impambalo zuthu umgwaqo esigodlweni sikababa ekhakhulu kithi umgwaqo eplazini kambili khona umbili wena eBushbucks mfana wakho kuthi usibongiseni. Mangiphuthuma ngithi ngiyalifica unyazi ngilifice unyazi lumile. Kodwa unyazi lapho ngoma ngikanje bese liyathetha unyazi lithi unyazi kimi mthetheleni kade ngikulindile ngiyaphuthuma kade ngikulindile. Lithi lisuku unyazi lwezulu luphethe into eyiclipboard lokubekela amaphepha kunamaphepha khona. Mangithi ngiyalibheka unyazi lwezulu lifakela umkhele wengwe ekhanda lana lifakela umchief oyigolide obenyezelayo okhalweni libophe ngesibhandi ngebhandi elisikhumba la sengwe ngambona kahle. Isho le ngangivuse ebusuku ngakutshela into engitshena yona. Mangiyambheka lezansi ufakile ibhethu ukuvela amaqopho ufakile ezimhlophe imbadada lezi. Abeseyidonsa la mjiveni wakhe abesedonsa ipeni elibovu athi sayina la ngisayine aphinde athi sayina la phenya iphepha fu ngiphinde ngisayine athi sayina sesho kwesithathu ngisayine athi futhi sayine kwesine athi hamba goduka athi la siyohlangana khona siyohlangana eKhenana.
ngibheke ngasekhaya mangibheke ngithatha indlela ebheke ekhaya nangu lapha esigodlweni sikababa kuphuma umhlambululo omdala umhlamvu usangasekho ikhehle edala athi mayithi nje ucusha ucingo ekhaya abesethi awuyamthethelele ngithi kunjani athi uNdlunkulu ukulindile ngaphakathi endlini vele ngiphaphama ejele isikhathi sithi 10 to 4 bese ngiyahamba insizwa siqeshile endlini kuthe kubophe ngensizwe endlini siboshiwe sibaningi la endlini emva kwaloko Manazaretha bese ngibuya ngoba kusakuzoshaya u4 wokuthandaza bese ngiyathandaza ngithandaza ngiqathi mase ngithandaza ngibuyele embhedeni wami imbhede izithezi lapha mangibuyele embhedeni wami bese kufika into akunendoda yakangcobo kamafuzo okuthi umhlonishwa engumsebenzi wasejele eyasakhela ithempela ngaphakathi ke ngithi uNkulunkulu azayikhumbule le ndoda eyasakhela ithempela amabhunu eyilwisa bese ngithi mina ake ngihambe ngiyakuvuka nathi ngobona amakhosana ke ngiwabona nje amakhosana lapha kuvuka nathi hayi kunesedi ngoba nyazi lezulu ejele ngaphakathi ofica khona izitika zonyazi ngaphakathi amafoto onyazi mawungena ethempeleni khona unyazi lapho lume khona nesili siyosigqoka umjivo obovu mawungamula uye ekitchen ithempela lethu linjalo endlini sele hlala Manazaretha ngaphandle kukhona washo umphathi wejele uStuart wathi fakani ushembe wasonisesha njalo kule ndlwini fakani ushembe la esiqabheni khona kumasesha la sidlule kulendlu ngoba nina niyasina ngo23 lapha kushaya u23 kwenziwa yonke into ayikho into kumanje basenhlanganweni kumanje baluthanda unyazi bengalazi abalazi unyazi khona sebalahlwa nemndeni yabo kodwa bathanda unyazi nje kuphela noma ungabathi ufaka umqondo othi kodwa bathi unyazi olwethu Manazaretha sezulwini uma silapha yiwenza uvuka nathi bangihlonipha amakhosana bese ngicela isiguqo kodwa ngingasho ukuthi ngiboneni ngoba ubaba uNdlovu umvangeli waseMaritzburg wasifundisa wathi hey ungaboshwa mawubona isiboniso usixoxele omnye umuntu cela nje umthandazo wena kuphela bese hayi ngibakhosana bengicela uNkulunkulu washemba ngikhumbule kunamaphephanyana nama ngazama kodwa ngesikhathi ngithi ngizama nami ukufaka ama-application ngathi mangifika ku-chairperson okuyena ophethe i-pardon board wavele wathi i-reception yayilethi i-judgment kaMbotho ngathi wayisekho lento wathi lethi i-judgment kaMbotho yathi uma yithi i-judgment yami wada wona kuthiwa wena ufele ejele nje wena wacelelwa wena ulife wakho awufani wabanye abantu kodwa ngizokwenza nje lento yakho kodwa ingakukhalisi yazi lezulu wena ujike okudaliwe umuntu wasemhlabeni kodwa nyazi lezulu ukwenze ujabulisa isizwe sakithi kaMbotho sesifile ubaba wafela kule nkonzo esuka ekuphakameni nenkosi endala yamaqadi nenkosi yasemsinga babehamba la behamba lenyanga yezulu Manazaretha kwenzeka isimanga zokubalela ungizwe kahle ungayishuma ungayitoliki 21 uLosine September lo 22 uLosihlanu 23 iSabatha 24 iSonto 25 kwakumsombuluko 26 ngiseplazini ngiyasebenza ngeplazini sengudumisile i4x4 yami la sengithi ngiyaphuma manje ngiyoshawa nomhlabathi yaqhamuka iveni yomlungu ongisayinele ekseni yaqhamuka igijimile yangena ispeed ongakazi usibona athi yangena ngaphakathi athi mayingena ngaphakathi wathi igama lami khona angaqanjwa inyanga yezulu mina kwathiwa ngumakhulu kancane wayesho njalo uMadube ugogo wenyanga yezulu athi umakhulu kancane
umakhula kancane waqanjwa umkhulu lo mntwana umakhula kancane ngoba ekhaya kwasekuphelile indaba khona ukuthi kophinde bekhona umntwana Manazaretha ngasuka ngangena emotini Manazaretha ngathi ngiyazifica insizwa sihlele idonso life ezise ngeqiniso lokuthi hayi thina sizophuma uyazi zona zinjani angaze ngiyibone esabathini thina ole ngangena ke ngize ngisale ngibe mhlambe sibe bathathu thina esabathini baphume bonke abantu ngisale nethempele sengingedwa kodwa ngile ngishumayelile ngithi ushembe uNkulunkulu Manazaretha ngathi mangingena nje sangena insizwa zo life zonke siphuma ziyakhathi feda profan 2 years feda profan 2 years feda profan usho ukuthi yona into yakhe uzikhuluma ngo2023 Nyazi lwesulu ngithi mina ngidlulisa umyalezo Manazaretha egcwele umhlaba izizwe zonke ukuthi uNkulunkulu aphume insizwa yathi mayiphuma lensizwa eyokugcina ithi lensizwa webafowethu sokucacile la ukuthi siphelezele umntwana wenkosi uMbotho ngithi kodwa mfowethu yini lento udlale ngami kodwa mfowethu Kanti ngisahleli nje kwakuthiwa Mthetheleli Dion Mbotho ngene khona professor la khona dokotela la khona yonke into la itafula ngawukusuka la liyahlambe kule yamoto kunamathikiti asejela aphathwayo elami ithikithi mina ngathi ereception ngicela balibhala ukuthi Nyazi lwezulu ngoba oshembe sebebaningi sokubekuthiwa shembe elami libhaliwe lithikithi lasejela ukuthi Nyazi lwezulu thikithi lasejela likhona lilapha ngeke ngilahle futhi ngoba ngifuna ukufundisa nezikole lezi ezikhona ukuthi yekani ugaga musani ukuzithetha inhlakaniphile khona sesikhathi yofisa ukufana njengenyoni engeke usaphume ejele Manazaretha ngathi mangenwa la ngaphakathi endlini lo muntu okuthiwa kamkhizo kuyena yena osikhulu ofanele akhulume kuvele kukhulunywa ngoNyazi lwezulu la endlini ayi ngithe nakho ke madoda kuthiwa hey la eMaritzburg hey uNyazi lwezulu makalafika hayi kuboka Mvula hayibo kuthiwa hayi futhi noZumu uZumu uyahlonishwa kodwa asikaze siyibone lento izithuthu kuduma eMaritzburg itraffic ebakhona la koEden kuba umhlolo vele kuyinqokolelo ngoNyazi nje ithe insizwe oprofessor ithi lensizwe uNyazi lwezulu une-advisor mangabe une-advisor kanjani baxoxa babuza bathi inkosi le kodwa vele bambiza ngale ndlela ukuthi ke ngiyasaba bathi bathi une-advisor enzima kabi ke umuzwe ey'ncomo keke noma ngathi uhlukumezekile kuphi ke umuzwe uyayithulela nje lo muntu ugcotshiwe ezulwini lo waya usho professor Isuka lensizwa le ibivele ithi kumina ithi wempa kwaMbotho ingibambe esifubeni baba uMdluli ngene uvalo uMdluli sokumanzi la ngaphambili ithi lalela ngomhla 15 January 2018 uyagoduka uyekhaya athi uyangizwa mfambothi athi uyangizwa uthi ngithini ngomhla ka-15 January uya 15 January 2018 uyagoduka wena uyekhaya kini awangalibuza uNyazi mangithi la endlini ngithi mina olwethu uNyazi babona basho bonke endlini bathi olwethu uNyazi
ngikhuluma ngabantu mina abangawona amaNazaretha ifundiswe ifunde kakhulu kabi maNazaretha ngaphuma ngathi akuvula ithempeli lethu balivula ithempeli ngena khona ngathandaza ngathi Jehova akekho nje ngawe emhlabeni izizwe zonke ziyakubona ukuthi uNkulunkulu Nkosi ngoba wena ukwenzile kumina okukhulu sesifile isizwe sakithi kaMbotho maNazaretha ngase ngiyasigcina isithembiso esikhulunywa uNyazi lwezulu lathi uNyazi lwezulu ningibona mina ngingakaye ekhaya mina ngase ngisuka maNazaretha ngase ngiza kulona umnikazi wezinto zonke ngathi mangiqhamuka vele uMoyizela wathi usula ngathi ba wahleka wathi ya sasikhulumile indaba ezimnandi hawu maNazaretha njoba ngilapha maNazaretha ngize ngalelo qiniso kuNkulunkulu wethu engingamngabazi futhi ayikho into yongihlukanisa noNyazi lwezulu noma ngabe kwinkembe enkulu engaka kuthiwa ndiphika uNyazi ukuthi nginqume ngoba ngiyazi manginquma wena ngizoya mina ezulwini enoNkulunkulu onqo ngiyabonga ngibongela iMaritzburg uMgungundlovu baba uNdlovu baba uMkhize umfundisi uNkulunkulu amphilise kade sivakashele ejele kunjani ubaba uNdlovu nomshumelo osambelayo eSifonteni ngibonga insizwe yakaNgcobo ukuthi umhlonishwe ebukhosini bakhona ukuthi uNkulunkulu ayiphilise ayilulamise leyansizwa ayilwile indaba ngilapha nje ngithwele kuyo Nyazi lwezulu ngingumntwana omncane kodwa nginesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu